Xeyirli günler, xeyirli kişiler. İjadi kanalıma hoş geldiniz. Qadirli tınlawçılarım, bugün Qozon Awliyasi deb atalgan povestimni o'qiy başlayım. Rahim etip tınlagız. Qozon Awliyasi. Автор Ayzirek Greva Akçura. Awliya janlarni yo'qqa chiqarirlik yoki ildan jibarirlik hallarni ko'z ollarlik edimisin. Qozon musulmon boylarining olib satarlarining ko'pisi inqilob ali bo'lmas, revolyutsionerlar kuch olmas, nishik turmush borgan, shulay davom etar deb ishondi. Әле bir qatlılıqtan, әле toplanırga niyetleri jitmöden başlarına ne kilesin artık sezinmediler tüslü. Kise tüşüler, fikirleşuşiler bulmadı tugul, buldu. İzgilerge kim tisinsin? Emme, bir neçe yılga sozulgan bulganışlar hem küzgü inqilab barısın şeşip taşladı. Eytirsin, bir uç Garabede yoltirab turgan qadirli, qimmatli buday birtikleri taşlar astına kumildi. Hem ol taşlar milletning bir o'rinina hatta 10 mertebe ko'proq o'ңush berirlik qimmatli buday birtiklerin kuzeneklerine kadar izdi. Zotli bir buğun vakilleri, avliyelerin bilgenler, hem avliyeler şecerelerin devam etuşiler, taş divarlar işine yapıldı. Anlara atıldı, kaşıgarıldı. Birem inqilab taşları astında basıldı, kumildi, pıran saran getirildi. Şükür, Allah kudreti hem yerdemi zor. Qaysı bir birtiklerge, şıtım jiberirge bütün jirler tabıldı. Alarını gosap, kıyınlık, yakınlarından ayrılık hasreti, nuja zata yürse de, bu indi taş astında kalıp yokka çığı tügeliydi. Eytirsin, Xuday özü şunday sınavlar berip sınadı. Özü ök yakladı. Poyez Baku tarafına aşığa. İlden ömürlükке yıraklaşa baralar. Vagondagılarının көңіл halati bulgan kiyerinkilik, күзге көрінмегіне her көзенekni ayqarlıq. Mine şulay, inqilabdan soň kimlerdindir şarasızlıktan, kimlerdindir öz tilekleri bilen tuğan jirlerinden ayrılıp gitüleri bu. Hayır, barısı da tuğan jirden ayrılam iken. 23 yaşlık Gaziz tuğan jirinden tugul, babaları jirinden, negizinden ayrılıp bara. Başka yoldaşlarından, hatta kay bir kardeşlerinden ayırmalı bularak anın tuğan jiri İstanbul bit. Demek, ol kirisince tuğan jirinden yol tuta. Mehmet Mulla Malay Haris'nin 1895 yılda Türkiye'deki uyunda ikinci cemaatinden dünyaya gelgen ülken ulu ol. Haris Efendi özü Qozon tatarı. Ailesi bilen 1880 yıllarda İstanbul'da yaşap, köplep may satu bilen sevdegerlik etti. Özün dini, ilmi hal iyesi etip tanıttı. 10. yıllarda ise Rusya hükümeti tekşirüleri neticesinde ailesi bilen Qozonga qaytırga mecbur kaldı. Şol yıllarda ulu Gazizini Buxarada 5 yıl okutırga ilgirdi. Anları ise diste yılda ötmez burun Sufi Haris'nin davamçıları babaları jirindegi bar mülketlerin şakirtler okuyturgan 32 bölmeli zor yurtların kaldırıp yine Türkiye'ye yol aldılar. Bu mecburi koşununu indi etileri, yani Haris Mulla'da, enileri de görmedi. Onlar inqilabqa kadar dünya koydular. Gaziz kardeşleri bilen birge başka büyük küplerinin gazaplı yazmışların ortaklaştı. Ne kütkenin bir Allah bile. Ama barır tarafları bilgili. Bir vaqt Qozonda kishki dini okudan qaytib barışları idi. Uramda Gazizning qoshina miltiq tutgan askari kelib chiqdi. Usal, jiddi tovush bilan aqirdi. Ey malay, qoyan kilesin, qoya barasın. Gaziz de jiddi bir qiyafet alıp hem
шаһадәт бармағын солдат yüzüne юнәтеп, Аллаһтан килеп, Аллаһка китәм, диде. Мұны көтмәгән солдатның хәтта кулыннан коралы төште. Урынында шашып басып калды. Газиз аңардан ераклашырга ашыкты. Хәзер дә Аллаһтан килеп, Аллаһка китеп барышлары. Вагондагы бер ханым башкаларның игътибарын аеруча җәлеп итте. Кайсы берсенең хәтта теңкәсенә тия башлаган иде инде. Өзгәләнгән хатын үзе әйтерсең аларны күрмиде, туймыйды. Тавыш тынсыз гына тиенен бер сүтә, бер бәйли. Бер чәчеп ташлый, бер җыя. Шушы гамәле белән вагон эченә таралган киеренкелекне тагын күпме сынар иде. Билгесез. Газиз җанына урын табалмый бергәләнгән хатынның иренә эндәшергә булды. Кая барганнарын сорады. Ир җавапны кыска тотты. Поезд кая алып барса, шунда. Бираздан хатын төенчәген тынычлыкта калдырып, сүзгә кушылды һәм шуларны сөйләде. Большевиклар улыбызны тартып алдылар. Бер укуга җибәрделәр. Улым арада бер өйгә килеп китеп йөрде. Әмма бездән бик ераклашты. Әтисе белән режим сәясәте турында бәхәсләшә башлады. Аннары әтисенә бер көн «Син режимга каршы кеше, мин сине үтерермен» диде. Без бик курыктык. Ул йоклаганда өйдән чыгып качтык. Кая бара алсак, шунда кадәр барырбыз, дидек. Инкыйлаб крестьяннар, эшчеләр, ярлыларның якты киләчәге өчен көрәш буларак күтәрелде. Еллар дәвамында тормышка ашырылды. Әмма һәр инкыйлаб күп яклы сәясәттән ярала. Шуның өчен дә изелгәннәрнең якты киләчәге өчен көрәш бер тарафтагы хаклык иде. Ата-ана хакын, милләт хакын һәм дин хакын таш астына салу башка тарафтагы хаклык. Поезд туктаган бер урында инкыйлабтан соң яшәгән авылларыннан, шәһәрләреннән төрле сәбәп белән кузгалганнарны төяп, юлын дәвам итте. Аның өчен һәр тарафтагылар бары юлчы иде. Бүгенгә тәмам. Повестның дәвамын киләсе видеоларда тыңлый аласыз. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Рамазан ае мөбарәк булсын. Киләсе очрашуларга кадәр.